Izoba nkeri ebiri 17 ebyokwezi kwa kashatu omwaka ogw'2020 ekiri kumanyisangu emyaka 25 ehwire nibwe akagwe kagwa omu district eya Kanungu erikushanga omuchanga ekyamashuma gaburenjerizo wa Uganda ahu ekidini ky'ekishobobo ekyabeni kyebemberwa Joseph Kibwetere hamwe na Kerodonia Mwerinde bayokize abantu abari kurenga omuri 10. Zoberi abantu nyamwinji abari kurenga omuri 10 nibwe basya bwanyuma y'abantu abembera ekidini eki abari kushangwa omuri Kanungu bagambire abikiriza babo okuza omumaka gabo bakaguze ebintu baketebekanisiza ekiro ky'emperu ekibabeni babagira ngo kija kubaho aha 2017 ebyokwezi kwa kashatu omwaka ogw'2020 abantu nyamwinji bakaguze byabo abande baleta ebabire basigarine babiretera abebembezi babo nabwanyuma babakinjirana omukanisa ebabire nibashabiramu batyo babahembaho omuriro abantu bakurenga 10 basya omurundi gumwe nizoberi tine muntu nomwe ori kumanya ahachahikire ahari Kerodonia Mwerinde ahamwe na Joseph Kibwetere yaba bafire narishi yabahine ahibesherekire ahabo kuba no bwahati tine muntu nomwe orabarebire nizoberi wahikaho muri Kanungu abantu ababiferirwe abanyabuzare babo nibacebuza ecyabireho abantu babo na naba babokize okureba ngo tine kintu na kimwe ecyara bakozirweho.